Bismillahirrahmanirrahim. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Malas wallah atumirun kugi makasenggaya ku unto lagu suribet. Si ku urip niya na Muhammad, kaan mabeloy ku mga kaaden na pepemaka ikhtiar. Alladzi lahu mulku as-samawati wal-ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Swalla akhir ku kapaar ku mga langit agusulupa. Guda kuwasawata iyan, guda amiad na sakutwa iyan ku kapaar. Guinad niyan sulangwan taman, na diniyang ka iyan sa sampurna adiyang ka. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Na kuminawasiran sa salakaw kanyan sa mga katuhunan, ada akaad nirana may tubo, kasira na pepengmbaalan, guda ami papaarira na bagian o mga ginawa ira na kabinasa, guumpia, guda ami papaarira na kapatay, gukawiyag, agukawiyag ko uriano kapatay. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Napitero o sira na miya mangungkir, da kung kaya Quran inunta na kabukag, apim babaas kanyano Muhammad, gukyata banganon skanyano pagtawa mga salakaw, nasab na ramya kang gulaw lasiran sa kanderwa ka gukabukag. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Gupiterwiran, mga iringa akabuka gumiyanga una, api ake panuratian, nagyuto na kedegnon sa kapita gumagabi. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Teruang ka, ini turun uto wala amatau kumasulan kumanga langit agusulupa, mataanas kanyan na tata pamanapi makalimuon. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Napiterwiran, anto na ini asugu, apken ko pangenengken, gupelala kau ko mga padiyan, ino da pakaturunis kanyan sa malaikat, na mabalo ya padiyan na pepemaka ikhtiar. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Udi nakabagan kanyan sa kakawasaan, udi na ad na mambagian niya na pamumulaan na pupukakanon, na pitero o mga derwaka, ada apugunutan niyo arwar ko mama at atarapunan. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Gede-gede engkau wanda manaya ikia payaga iran reka ko mga ibarat, na miyadedeg siran, nadiran kegege ikapakatoon salalan. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Malas wallah, au kabaya iyan na kasenggayang kanyan sama pi adigiyuto. Mga pamumulaan na pupumangundas ko kababaan yan sa mga lawasay, gukasenggayang kanyan sa mga turugan. Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
kena kapiakam bukegiran subengkit na pitigeran nami sotawa piakam bukegian subengkit sakadeg idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira na igira ami lain yan siran kuder pa amawatan na makanag siranon sa kamberagani gu katagaw wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'aw hunalika thubura na igira apia museng siranon kuder pa amasimpit apia kapambagi ketasiran na miguraw kiran roosok kabinasa la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira terong kiran dini yung guraw kan sa alungan na iso kabinasa isa nagguraw kan niyo so kabinasa amadakal qul adhalika khayrun am jannatul khuld allati wu'ida almuttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira teruang ka begitu itumu antawa aso surga kakal aso ini diin di kumyaman ng gila Mia belo ya bagian nirana belas bukan dudan. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Mapembagian niran ro'o songani nakabaya iran. Maka kakal siran ro'o. Mia belo isi kokadnan ka adin di pepengeniin. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل Nasi kwalunga na limud niyan sira nagusup simba nirana salakaw ko Allah na teruh niyan bes kano na diedegyu semang ori pengko asiranaya antawa asirani miya mga wakulalan. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu adh-dhikra wa kanu qauman bura. Teruuniran suti kaya Allah dema patuter kami iba kami kuasa salah kaurka amanga panarigan na ugaid na piya kasawit kasiran sa kapi piya ginawa gusto mga luksiran taman sa kialipataniran su pananadum na mimbeloy sira na pagtawam yang abibinasa faqad kadzabukum bima taqulun fama tastati'una sarfan wala nasra wa man yadhlim minkum nudhiquhu 'adaban kabira. Nasabnara pakapembukeng kanwerang ko kateruyo nada magagani wakapakalidas udi na pananabang nasadun sander wakarkano na pakataam namis kanyan sa siksa amala. Wama arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Nada asyugu mi kumiyaw na an ka mga sugu abadi mataan asiran na sabnarapken siran ko panganangkan guplala ko siran ko mga padiyan na bilo yami sa sabader kano ko sabader tepang ino pupentang kano na tata pasukad na naka na pupakailay. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Na pitero sira nadiran pagerapan sukim beratmu anar kami. Eno kami dapakaturuni sa mga malaikat. Udi na maylayami sukad na nami. Saben-saben na rami maratabot siran sa eko mga ginawairan. Gumimalawan ni siran sa kapmalawan ni amala. Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idin lil-mujrimin wa yaquluna hijran mahjura.
si ko gawi iya kay layairan ko mga malaikat, nada atutula mapiasa alungan to abagyan o mga raratayungar, na materwiran, aran ko pagranan. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Nasangur nami sumiyang gelebekira na gelebek, na beluwi nami skanya na lupa pa kami kakayamber. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Sumanga tao ko surga sa alungan to imapiyay derpa gumatano si dekay. ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Nasi ko gawi ang mga bebensad sa langit, arak sumanga gubun, gupa katoron sumanga malaikat sa sampur na akatoron. الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. So kapaar sa alungan utuwa benar narkwala amasaling gagaw, na mabelo ya gawi isi ikum ya mangung kira masikot. ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Nasi ko gawi iya gerngeten udarwa ka sumbala alimanian giinian matero. Hei uba aku bumi kakwa arak surasul salalan kotoruan. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Hei duan aku, uba kembuda makwasi gira wa bulayuka. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Saben-saben rami awat akunian ko pananadem ko orian umas aki apa kaumanian rakan. Namia balui sa syaitan si ko mga manusia apkias. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Napiter o Rasul, hei kadnang ko, mataan na supagtawakan na biluiran ng kaya Quran na pupalaguyan. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Nalagi daya akya senggay yami ko umani nabi saridua yapad ko mga raratayungar na makatatarutup sukad na nakaapang nao gupena nabang. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Napitero osera namia mangungkir. Inurun da turunan sa Quran samia timbul samia kaisa. Lagi daya, kaanami mapakatekna sa sabaperkan yan supo sooka. Gupia kasisali bemiskan yan sa malanat. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Nada akitaling umayran raka ibarat. Aba amir kada taling umaan subnar. Gulbi matanus sa usayan. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Siran na limudin sirana mika kamanga amanga para siran kun naraka jahannam.
siran mani maratai derpa gutan tua mia pukas kulalan. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. Nasab-sabnara ini begiyami ko Musa su kitab gubielu yami ababidian su pagarinya na Haruna tabenga. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Na Peter wami songkan wadua ko pagta wasopya kambu kegiran sumanga ayatami. Na binina sami siran sa sampurna akabinasa. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Gubinina sami supagtaw Nuh kagia apakam bukigniran sumanga sugu na inil demi siran gubielu ya misiran ko mga manusia a ibarat na pitigara nami sumanga derwaka sa siksa amali pedes. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Gubinina sami suad gusu samud gusu mga tao sa ingderasi gusto mga pagtaw ko paglutan utuwa madakal. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Na umani isakiran na piyaya gamiron sa mga ibarat. Na umani isakiran na binina sami sa sampor na akabinasa. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Na saben-saben na ramya kasungsiran ko ingid asupya kauranan sa urana marata. Bayran utu de maylay kena kaaya betadira na diiran ikeleksu kawiyag ko uriano kapatay. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. Na igira ami ilay kairan ya Muhammad. Na pembeluwing kairan bedna kasablawan giiran teruon. Bagi ya isos yugu wala asugu. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Mataan na may tubo na kepokas tanunian din ko mga katuhanan tanu. Oda tanu pentangis kanian. Nakatukawan yambu. O masa akasan dengirang ko seksa. O antawa a itawa tituam ya pokas kulalan. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Aigda ka ko tawa kinuan niya nakatuhanan yan subabayayan. Beska ikebelu ya wakilian. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Antawa abang katatang kapa samataan na sukada kelangkiran na pepemakin negsiran. Udi nagi-isiran gede-gede. Deko siran inunta na lagi du mga ayam. Kena kasiran lebih miapukas kulalan. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Bangkada katukawi sukadna neka u anda manaya ikia pakalaan yan kualung. Na ukabayayan na kebelawin yan dinutuwa makatatarg. Oren yan na bielu yami swalunga na nanaurun. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Oren yan na kikmamiskan yan siyar kami sa kakikmamalbud. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Naskan yan swalla abielin yan rekanu sugagawi yan ditarn. Gusut toro ga idedeke. Gubielin yan sudaundo. Aipiluluba sa kawiyagan. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Guskan yan sumiutawan kumangan dua pemalata ko unaan ulimu yan.
na pia katuruna mi puun ko kawang suwi gepekasute. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Kaipagu ya gamioto ko ingedama atay, gupupeke ino mamioto ko inad na miya mga ayam, gumanga manusia amadakal. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Nasabensab nara ini para kamioto ko leteletiran, kaansiran makatanud, nasumyang kasukadakalan ko mga manusia, ugaid na kaungkir. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. Naukabaya ami, nakapakitin nami din sa umani pagtaw sa papumaka ikhtiar. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Nading kapagunuti sa mga kafir, na panaguntaman kakirana Quraanaya, saka panaguntaman na lebih mala. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Naskanian swalla amiutawang kudua kaludan. Giaya na tabang apakadenggo. Gu giaya na matimo sama peled gu tiaguan yan supagalitan na duo to salat. Gurendi nga pangeren. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Guskanian sumiadan puung kuig sa manusia. Na bielawin yan utua bangsa. Guka ke kamunga. Na tata pasukad nan kaigos. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Napsimba nirana salakaw ko Allah sudikiran pekaumpia, gudikiran pekabinasa, namya beloy so kafira tabanga usurang ko kadnanian. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Nada akiyah subu amir kaya Muhammad arwarsa pemanutul samapia, gu pemaka ikhtiar. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Terwangka, akna abakor kanu pengni sama kapantag saya sasukay. Ugay nasatawa kebaya, naan makakuwasalalan ko kadnanian. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Nasarika ko Allah, uyag-uyag aso di petay, gupte sebi keneka supudir kanian, na makatatarotops kanian akaib ko mga dusa o mga urip niyan. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Sumiyaden ko mga langit agusulo pa agusungani na pagletan na duanan sa ekon na magawi Orian niya na mitik na kawaras. So Allah amasaling gagaw na isaan ka uto ko kaip. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Naigira api terukira na sududkan ko Allah amasaling gagaw. Na teru uniran, na anto na aso masaling gagaw. Ati sudud kami kuapi anto na iisugu ukar kami. Nabakiran din miya kauman sa kapalagui. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
malas wallah at tumiagu ku langit sa mga derpa o mga bituon. Gu tumiagu unsa alungan na palitaan, gu ula na masindaw. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Guskanian subiloy niyan sugagawi agusu daundo wagi makasembi. Abagyan utawa miyabaya mananadem. Udina miyabaya manalamat. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Nasu mga uri penwala amasaling gagaw. Nasu pupelala kau siran ko lupa sa kapangalim babaan. Gu igira a inimbitiaray siran o mga lalong. Na terus siran sa kalilintad. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Gusiran nag-iisiran babasagawi sarakukad na niran. Aki susudud guki gaganat. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Gusira nagiiran turon, kadna nami pakalida sa kaming kakusiksa kunaraga jahannam, mataan na susiksa roon na miyabeloy tatap. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mataan uto amiyak karata-rata akap tekenaan guderpa. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Gusiran na igira mingges to sirana di siran tebuakar, gudi pegikot, gumia beloy ko pagalitan uto akatatangkaan. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Gusirana disiran penung genoy sa pedwalla atuhan na salakaw. Gudiram bunuon subaran yawa aso ini sapar wallah. Inuntaw sabab ko kabnar. Gudisiran psina. Nasadun sang gulaw laroon na ketemunian susiksa. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Teketaka penuhun susiksa kewalungan na kiamat. Gukakal roo amakadada panas. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Inunta sumitubat gumiaratiaya, guminggalebek sa galebek kamapia, nasiran man na sembian wala sa mga karata aniran sa mga pipia, na tatapas wala na manapia makalimuon. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Nasadin sa tubat, gunggalebek sa mapia, na mataanas kaniya na pagkataubat ko Allah sa sampurna at taubat. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Nasira nadiran pseksian sukabukeg, gu igira asyaga deniran suilang, na panisega deniran ang bibilang ataw siran. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Gusiran na igira ami alikiran sa mga ayat ukad na niran, na disiranun sundung sa basiran bubengal buta. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Gusiran nagiiran teroon, kadna namibgi kaming kasapuun ko mga karumami gusto mga morya tawami sa kapipia ginawa. Gubalo ya kaming ka kumya mangungunutan at kaunutan. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون
يلقون فيها تحية وسلاما. Siran man na imbelas kiran supang kata nama puro, sabab ku kia pentangiran, gu alaun siran ro'u sa surga akormat agus salam. Khalidina fiha, hasunat mustaqarran wa muqama. Maka kakal siran ro'u, miaka pia-pia akap tekenaan gudarpa. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Terwangka di kano lilingai nukad nang ko udah suduan yu nasab narapya kam bukagius rasul nak kebelui den susik saat tatap.